njokeria ingi na nienda guthoche ingi musiaisha witu tutambanie ingi mwendini wa kilungu ila kitialite ni ndini wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa umuthi twende na kunena ni yulu wa Mauwau ma Metho mawala matonya kwa uthinzi ala matonya kunyua ndawa na indi ni wikwati waka kana nwende na usoma twende na kunena ni kwisila namba ni tumane mukubili 395 Facebook tuatieni Mutongoi TV na YouTube ni Mutongoi TV official na indi tunaweta ndakitali yulu wa Mauwau amwe ma Metho ala matonya kwetu ni Mauwau wangi na yunenda tusisi yulu wa ntuwa kana mundu ena uwa sukale mwini nulikila kuona siendo hata siele kisukale na pressure Metho ni mawal andu mena mo atoi maito mena mo andu tusianiwe na mo ona andu angi ona akuwe maito mena mo na kwa ibinda thi mawasu ni common kana ti kindu kieni kwa andu lakini mathina malika mathina wanthe ni monana cia Metho wina thina wa Metho kana utenamo ndinengana ta mfano pressure ya Metho pressure ya mwi no amiona Metho ni no leo ndabia uko clinic uke ndabia na pressure ya Metho lakini ngamana nayo niki pressure ya Metho ni tuma metu ya nthakame Metho ndini kana patila twitaretina itho na metu ya nthakame na ni tuma metu isu ya nthakame niniva mekiva ya nthakame itho ininiva yani niva ni chuni nichoneka Metho na ni kindu cha kawaida kwa mundu ina pressure kana mundu ina kana kisukali na yo kisukali no tuma metu ya nthakame itho ite continuous kana ulaitha yeneke Metho ni ioneka tandilikangu tindilikangu lakini kitakwikata kwitha iteneke na isi nisio nzimo tutothomana kana mundu nacho pressure kana sukali ila mundu utana control kana utana ati ndakitalo loko ndawa ilo kunengwa na manage sukali kana pressure ni eta thina na kingi kwa mundu wina sukali kwa ibinda ya saa bado ni eta thina kwa Metho na mathina la matona kwetwa ni pressure na sukali ni tachao pela tuita diabetic retinopathy na pela tuita hypertensive retinopathy asini mau moka kwa Metho na mau asu onthe moka Metho ni matuma mundu atona na isu ni kindu mundu tona wikata ku control kwa kutumia ndawa nesa na kwatia chao ndakitalo ndulo kumya pe mau wange matona kwetwa ni kisukali na pressure Metho ila tuwete iyo wa glaucoma nduwetie kana sukali na pressure nitona kwete chao nitona kwete thina wa glaucoma no tuwetie ngi kisukali na pressure no ekaeta thina wa detachment ya ila tuita retinal detachment ya Metho no yeta kindu kingi pe ila kila kiutwa isi kitwa vitreous pe kiutwa isi kitwa vitreous kitha kikwatiwe kitha kithiuka kitha kikwatiwe yulu na nthi kila bandu kiusonga na kisukali ni kituma kiuchu kikata kidetach kana tukikeka ila tuita vitreous detachment na asu ni mathina tutonosi ya ithiene kwa tia metala ila ya ilite na kwa tia kuthima wa kile pinda tukamana pressure itu tukamana sukali witu palawi tukethwa tukesiania na mathina meva ala matona kwetu ni sukali na kana pressure kingi tuwete upo sukali mundu atona ila mundu akwatwa ni mathina ma either diabetic retinopathy kana mathina ila twameta retinopathy ila yetetwe ni kisukali kana pressure kila ika kingi ni kwika ni tuma kius kana kikauma layer nini sia itho sikambe kumilila ba
retinani pala twaisie nivo ba images isopea cia kila mundu ene na pala kiwu chucha chumilela area isu ndithayene nundu ithaa kitau ituma basipekara basopia kitau na ukese kwithia itha isu ndiene na asu ni mathina tusisia nesa twiatia kila chali tutrona kwisiania namo dine kulio kiuki chuma wasegitonya kuma oozing chuma kiendete ba kilikanthi no itho kwa ila twa mita vita siuma kwa layer ila twasia ita retina witha wile twindo tule spots tusisia kwa chati ke nene tulima to tweteto ni sukali tweteto ni diabetic retinopathy nona tulima tu masia kigochu na chuma ki area isu ndithayene niki titutalu twina kiwu na part isu yele kwitha is very smooth kese kwitha chao ila rays cia sua cia reflect kila tu siasia yokola ndiva kindu kila tu siasia nichoneka kicho kikisio lakini nundu kitauchu nikituma mundu tekata atona nesa na same case no ya apply ya kwa mundu ina hypertensive retinopathy similar sindu ni sio tona kwa mundu ina pressure kana kisukali kwa mundu ina pressure na kisukali tutaluni tumelaye yethoni ti ni kwa mundu lota atite metala ya kwatia ndawa mundu wina kisukali na ndanyusa ndawa ndanywa ndawa na etha no nyusa ndawa ndatia akamanya kana ndawa ciake nisi umutethia no elothia ka change wa kana ndelo change wa ndawa ciba ndawa isu nina ekulio yingi mundu no ethiwa na thina wa metho atesekana ena sukali mwini wake sukali sukali yuki weka kila cha metho sukali ndo weta ndo na odi ndo mundu ka kwe umunthi na nisi na sukali kwa mundu lawe kalete na sukali muno no mana kana nina kisukali kana ndina cho lakini kwa ndola mayambia sukali yambia ndamana nike nduko na odi nduko yani na sukali ndo alasia nduko kila wasi sukali nutumia nalo ai uyalasia no ndo mwana pressure nduko iwa munda yoku yai na alilwe kana na ni kwatani na sukali ndio science si sawa baadaye ila wambia emeyamwe no kwa mundu yote wina wabicha miaka 40 kwambata ni yandu ni thimwe sukali at least every 3 months mi tatu ya thalathi thimwe sukali ona ndukathi kwika kindu kingi wetha ndu wewe wina thina thio thimwe sukali na pressure inuka ukamana pressure kwa na sukali ni mzio itina wakila mi tatu mundu amanya ata kana ena yani sukali ubikava ni stage yiba ya sukali ubika ukesethia yuni wambisia kuoneka methoni sukali wambia ndiye mona methoni lakini mathina mauo ni la wa mati wanesa sukali witha ni peivinda wambata wathea fluctuation isu kana change ichu nikituma nundu a change chu nikituma wese kwithia mwindu ndu na adapt nundu tonethia umundi sukali wako wi kindu ta 17 sawa ucio kaingi uka kwitha normal around 7 5 6 7 wono wake ucio ka withwa 2 kana 1 isu ni critical case wono wake uyamba tengi uthi 23 kwa mundu totumia ndawa cia sukali kwa mundu kutumia sukali kwitha utona atia katia umundi wiki na wono wake ukethwa kina nundu wa change chu nikituma change siki ka methoni ta ila twaweta kese kwithia ni mamese itau ni maambia eta mathinangi with the time we matia nesa ni kosia detachment ikume kikonde kila twetie retina kikumana okese kwitha ndene
na sukali pe Mauwau nge batuma kana be sindu tuma mundu with their Metho ni ma ndu ni understand kana sukali no tuma mundu asa Metho ke ndu kona pe sindu ngi situma mundu wisa kwithia yuni watu kakilali ndande kona pe ila tuita permanent blindness kana blindness tutatunga ona wa hospitali utasia dakitalo kiloto na kudhuthia nacho ni kukuya uthi skulu kabundi we tumia chao sindu ta braille yosoma kana whether ni ali pe Mauwau utona predict kana ukaweta kana by miaka yana uketha utatona ona kwa ukwa uyambia hiyo bundi sikina na kila kingi tutona kutethia nacho ni iandikithie kwa serikali kana nuikara wi mundu low vision ni mundu vision yake pe kila twawetie yambia kipindi ki kana be nambilo soma kana be kilungu kila mundu tona soma twasia pe kindu ta 660 twasia pe 66 yesu twasia ni mundu kona nesa itho yake nisio mundu yote vision yake ita improve kana ita usova mbewa 612 612 ni mundu ile kilungu cha mita 3 utona kindu ki mita 10 kitona kuoneka mundu ile mita 12 mundu usu tu atamia watacho ta low vision wise kwithia so yeteto ni myopia ila tuitie short sighted itho yeteto ni glaucoma ila tuitie ni pressure Metho itho yetu ni pe ila tuitie age related macular degeneration isu yuka ibinda mombola ombola pele ngi tuitie vitus detachment sindu isu sionthe ni kosi ya mundu kikata kwa maona na isu kwa ila sitatona kutungiwa mundu ni advice ya waka iliche group ni sia andu ala mechao low vision serikali ni metethasia na kwa andu ala metetha na thina wa mala metho na thina kuona kana vision yo ita improve no sio visit the nearest clinic cha low vision ma determine kana metho maku maisa ku improve kuma buma kwa device uli kesi chambani cha low vision government kamutethasia utethio la mutono kwa tomwe kwa serikali ni without tax free nduka atila wakoti na isu ni tethetie andu ingi kwa andu ala mesi then tutie wangolio po wa mathina ala matona tuma mundu atona itatungwa na kuya yambe ni macular degeneration retinal detachment ya moko makwikati ya moto ngi watene glaucoma ya mina sia Metho watumia ndawa ya maisovwa kana ya pala ya sia Metho glaucoma na kuya ya sia mpando Metho ndwisotungia tukita prevent chao pala pasio na yenda au oyitombola itongite kwibinde kabika bandu wesikira ndene age time niyo tutawe nundu itegemea na mundu tuyasia by miaka ena no ketha ite Metho whether ila tuitie age related macular degeneration isu nayo ni layers isi ambia kwisovia macular degeneration nwene macula ni area ya mwi withana kila mundu yo pe patila na isie image sionthe pala sindu ila isova sia image pe bandu pamwe sitha sempinge na image thai yenekenesa yambia na yu ni tendi ya kusovya tungi pe ila kambia kwikata kwa accumulate tungi ikasovya tungi tutaili tekitha hapo na ya sovya tu pandu bupa yona na niyo ino ita macular degeneration ni macula kala kapati twaisieke tha na layers mbingi sia kwikati sia kutuma mundu ona kambia kuimesia mwini na isu cause ndiye cause mundu no ikita happen tu kwa andu amwe yukao tu ikambisa ukumera kwa andu amwe area ila yambia osovya
ithasu ndithayene na yuka ombolo nayo na ni specific part isi ya saubia ko isa ombola baka mundu akasa kwekada kwa sia metho pyu ni asanti na indi ndakitali kwa ndeto cia muthia kwa mucia isi muthenyani wa mundu tumine ya umundi ni nda mutungia muvea kwa kwithukisya kipindi kicha umundi na nditungia muvea TV itu kwa kutunenga mwano kunene wa mathina ma metho nundu ni area kwa ivinda ya saithitwe andu ingi mayosa ou na maemeosa na uito ula wailite na ni area kila mundu wele kwitha aimiosa na uito onuloto no kwatwa ni mathina mamwe ulongi na ukasemba sipitali na yo metho mwele kwitha mwiko the same na mwati ya wa kwatwa ni thina wa metho ukathi sipitali ukakwata ndakitari loloto no kuita nesa ti kuthi uyo wa ndawa kana uthi chemist witia ndawa uyasia ni aloni metho mundu su chemist ndana osisi akamana thina wa metho nimo ayonenga ndawa uthi wikia utesi pen no kwa bahati nzeo no tono wiita lakini bahati nthuku itona kuka ila watumia ndawa ila itailite kwa kila kitailite na no sio ndiweta generally upo wa metho ningona serikali itu yalete kosa itambia nene kosa initiative kila twasi kila dispensary na kila level 3 kwithwa na at least dakitalo mwa metho either optometrist na either ni matono afford kweta ophthalmology either we usio lakini through that twitha tutono kutethia mwenendi akwata uiti musio wa metho kwese kwithia nitwa cab etha be sector likite quacks aingi ni sector ya metho ni kwatetikane ni ya chivinda yingi ko no sio tusisie kura tuthi witu wa metho na then ti ndio ya mwetho na kiwe okesio makendo gukwate musesa ukethia bena musesa wina thina wa metho atonyo gukwati ata nduku ma hospitali ita Global Optic ya ila yi Masako ngolowa ita wa Homeland ita wa Doctors Plaza kana ABC Plaza 2 ngolowa ya kana wakati whether we karibu na Tala kana mutui wa karibu na Tala be for branch evu ita wa ngolowa ni ita wa Homeland Plaza o ground floor na then kwa mwiyukite kana miyukite nito bingwa branch Kitui na tuketha tutona mudumia na sana twende mudumia na wendo wangai namba ya simu wendo tukwatia kwa namba cia simu no wako na 0722 66 0829 kana wako na 0723 1262 31 ditongelela namba ya mbene 0722 66 0829 nayo namba ya keli ni 0723 1262 31 naindi musiaisi aka gutungie muvea nundu wa kutua kusa kwa kwendania na itu thini wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa umuthi ni wikwati wakwa kana iwabikiana gutetheka na wamanya kana uwau wa sukali na uwau wa kwambatwa thakame ni utuma ulikila kuona kwaku kou so isubiane na mundu ala matonya kwete Mauwau ta aya twikoma naingi tumwani tukite ni kwata ni watetheka tiwanesa nyaitwa Mackenzie wa Mutunga.